Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić posetili su danas domaćinstvo Đure Vukovića u Kljajićevu. Pored domaćina, goste su dočekali gradonačelnik Sombora Antonio Ratković i predsjednik Skupštine grada Sombora Zoran Rus sa saradnicima. Ministar i gradonačelnik su obišli gazdinstvo porodice Vuković koje se, pored ratarstva, bavi i stočarstvom, tačnije uzgojem ovaca i upoznali se sa kapacitetima stočnih grla u štalama, mehanizacijom i načinom proizvodnje. Kako je istakao ministar Nedimović, obilazak gazdinstava koja su dobila subvencije od države je neophodan kako bi se proverilo da li se subvencije koriste u skladu sa zakonom o subvencijama. Za 30 dana masovno sprovodimo kontrole korišćenja podsticajnih sredstava. Ova porodica, odnosno njihov unuk, je bio jedan od korisnika sredstava 2018. godine za mlade poljoprivrednike i na moje veliko zadovoljstvo on je sredstvo iskoristio onako kako je to i namerio, kako je predložio, za razliku od nekih drugih koji u kontrolama to ne rade. Mogu da najavim da ćemo u narednih 90 dana masovno sprovoditi kontrolu realizacije projekata za mlade, zato što smo primetili na gomili mesta da imamo dosta odstupanja od projekata, boga mi i zloupotreba. Po rečima pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Čedomira Božića, u fokusu sekretarijata jesu mladi poljoprivredni proizvođači, a nedavno je završen konkurs za mlade od strane pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, u okviru kojeg je oko 170 gazdinstava dobilo sredstva. Sredstva su odobrena, maksimalni iznosi $1,5 miliona, do 90% troškova investicije finansira Sekretarijat za poljoprivredu. Kako ističe gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, poljoprivreda je jedna od najznačajnijih grana kada je u pitanju privreda u Somboru. Ono što je svakako naš cilj je da što više, pre svega mladih i poljoprivrednih gazdinstava sa manje poljoprivrednog zemljišta budu aktivniji na konkursima kako sekretarijata, tako i ministarstva i zato i mi kao grad smo i osnovali agrobiznis centar. Ovime smo hteli da pomognemo svim tim ljudima koji žele da učestvuju na konkursima, da im omogućimo da lakše konkurišu, a ujedno smo i mi preko agrobiznis centra osposobili pojedine subvencije, tako da apelujem na sve poljoprivrednike, za nekih mesec i po dva će biti kod nas raspisan konkurs, tako da svi oni koji nisu bili uspešni na merama koje je raspisala pokrajina ili ministarstvo, moći će svakako da konkurišu na konkursima grada. Veliko zadovoljstvo odnosom države prema mladim poljoprivrednicima ističu i domaćini, porodica Vuković. Što se nas tiče, mi smo prezadovoljni, prošli smo do sada na svakom konkursu koji smo podneli, tako da mi smo prezadovoljni državnim podsticajima. Poseti ministra poljoprivrede prisustvovali su narodni poslanik Goran Milić, pokrajinski poslanici Nada Mandić, Vesna Tomić i Marko Marić, načelnik Zapadnobačkog okruga Goran Nonković, zamenica gradonačelnika Ljiljana Tica, član gradskog veća Boris Bulović, kao i sekretar Skupštine grada Sombora Dušanka Golubović.